ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakenhun yalekai Chan Shaprhang FC haga Sien ke Nyngkong Kalayok ban Korea ke 6 Lahduh haga lempung yalekai football balatip kum ke third knockout football tournament 2023-24 balapenyai daga Kenshi Bangla Social and Cultural Sports Club halor ke theme ke baong Say No to Drugs, Our Passion is Football. Haga jingya kun ya ke final balapenlong haga arpusan tarik ukalan kot arajar arpusau hamadan yalekai football ke badan Kenshi Bangla ka Chan Shaprhang FC kala penlim no ya ka Shanghai Sien FC dan Laigo Laar. Bat kalayok Khur sendon ya ka song pisa ke balong lailak tingka lembat ke trophy. Kat bahag jingya kun final na kebentak ke khusnam ke balong San Pawajar tingka. Ka Maupan Ain United FC kala Korea ka 6 Lahduh da ke penlim ya ka Shipara da sau la Laigo lengba ka jingya shoot tie breaker. Ya kene ke jingya kai final la wan ban saki da menteri badai khmi ya katanat ya kai ke jella uba Shakliar Warjri uba lalong kumu kongsan bad uba dai ha ke juk por u MLA ka time bad ha ke jingya dan rengkat u chief secretary ke sarkar jella uba DP Walang ki head officer katanat ya kai ke jella bad ki head officer ka Eastern West Khasi Hills district. Sip. Dia chana naik lah. Sot. Happy rumah tay. Ah. Jangan. Again, back into the top.